Imamu ng'akusiima ow'e Masaka. Siima ngamba tugenda. Ojja ufumba koze njagala ekiwana kyange biki nga tekiriko abakazi abalala saagala kayana. Ng'oyogera ng'azaala amangu. Nkugambye. Ate jikira ngamba maze kuguma ngamba kireka bula nali muto wabiki. Oyagala ekibanja kyo nga gw'oliko wekka. Saagala ngamanyi ate yali mukulu sikyakobwa imamu nga bato poze naku zino be bafuna naye abasinga babira bakulu. Nabira katono bambi yali agafuruma natuka nakwa nagenda kyemanga ukabaraza ayebaka ukabaraza. Kati nze ndinda naye dakika nga 3 ningamba naye banange. Bano ngate bavaayo. Baji bamizimu. Nagamba kandingize gwa muzimu ndaba bamukuba ng'emboko nkore ki? Mburewo. Kati ngenda kugira urugi bari barusizako nenga turuzeeko nyo. Ngangira pora ngenda kusoba biki na urugi ni rukabako. Ne rugenda kaba ate tuse kukateni yaki yo buriri. Je nari nkubye njagara kuringiza imizimu gwe giba gikumucyara. Ndege kwe misinde jange. Kubanga sibara mudira ngo mu butege. Tebali wo mudira. Ate mu kisenge sira umuntu abo ko kari kakateni no kuringiza ndabe kiki bawe mizimu bamukura biki nitegere nganze. Umanyi cyo za. Nagenda kuringiza ngo mu kisajya ari mugusiba jipo. Umucyana yabambi nashwara natari kugira kiteteye. Ho! Na foruma 10. Nga babadde bamukozesa. Babadde bakora byekisiro. No kumurara. Lindamu. Yakala ombulire bakwano bo bana abagenda abayingira mu nyumba abo be bafunisa olubuto ate ne bafuna sirimu. Kati go wategera otya nti no bafuna sirimu. Ati omukyala nze dutandika kugamba ati ngende murabe. Omukyala no wokubiri yakutegera nti omulabye nga bamusabula. Ati jukira nabasanga nga tebali redde kumaliriza nze nabakanga. Ne bamaliriza. Ne batandika kwambala biki. Kati nze nafuruma 10 sada mu nyumba. Bo waddamu no sinkana abakyala bano. Wayi tanga wiki biringa maze kudama kaganga wana musajja wabadantulugunyiza. Ingono ne kangere ndabe era nje. Twogere obikidala bye baba kolobe dagala bali basonseka wansi. Ngamba urubuto narufuna batamuriza. Nayo maye kizibu kiriwo. Naha ate safu no burwadde. Koza urimba na wabujjawa. Ata musajja oribwe nakugamba oribwe womanyi omusawo sina gwe narifunye mura bani yanyumiriza embozi bwete omusawo yasiga mukwano gwo katata agenda kungamba kukakasa kwe kungamba tiri namunafe naye gwe atyo naye murwadde kitegeza bali tebenda kubababa abo basooka kubendako na musawo mu butufu nga story nganze gye bampa bandaga bali tebayina we benda wonna tegete bandaga tebali wenda banaye mukebere ku bakazi bamwe abaana bamwe bayinza baba abasawo baganda nga sibamu era kyetagisa kye kituufu ngoba omanyi aba basawo aba balimba mbu ngenda ko oluzaala abasinga tebalugabamu. Come with me to Dr. Gavin's Healthcare, Wanechireka Kumirembe Complex, and see how I made my decision to cut my weight. Banange obunene bumenya. Nali nkoze buli kimu nga ngenze mu gym nga buli kimu nkikoze. Diet njibaddeko naye bannange ng'omubiri guganye. All I could get out of gym was muscles. Nga neeyongera kugejja bisambi. I got so frustrated nga mpulira sikyanyuma mu ngoye, mpulira bubi, but I was fit kuba nali I was working out. So in the morning nakera ku makya nenkola decision nga ndabye Dr. Gavin ng'ayogera ku Ozempic. Nengenda ku ddwaliro lye. I discussed with him. Nenyingira bampa ku customer care nnungi nnyo. I sat down, they discussed for me, ne banyinyonyola how Ozempic works. Era nenchitegeera. So awonda bangandi nga nakatuuka ndi ku reception nentuula okulinda doctor ajje ayongera okunyinyonyola ku biki ebikwatagana ku Ozempic. Banaye bw'oba oli munene tewali agenda kukugambako nti sala weight okuggyako nga gwe kennyini weebuliridde. Obunene bwammenya. I reached 90 plus kilos. Nitandika okuwulira bubi. So I went to this clinic. Ne banyinyonnyolamu how this thing works. Era nalaba doctor. Nambuulira. Nambuuza oba ninayoko any background, whatever clinical consequences. Ne mugamba sirina. So they took me to the room. Ne bampima height. Ne bampima weight, ne bampima waist yange. I was 36 mu waist. Can you imagine? Zenzena. I was 56 mu hips.
I was 86 kilos. Ne banzijako omusayi just to check me. Balabe oba omusayi gwange gunakkiriza eddagala. And there I am nga bankuba eddagala. Stay tuned for my next video. Watch my journey. Bannange nate tukomyewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tudde ne mwana muwala mwebale kutula mwebale kusubscribe nga nze Hadija Kigozi. Bwoba oli mupya nyigira akagamba ako ka subscribe kokka okubeera ng'otuyungako bulambalamba. Oba oli ku Facebook, Instagram, TikTok beera ng'otufollowingako tutambulirewo. Abambiru furniture bateekamu omusayi okulaba nti kyetambulira ddala. For all your furniture needs jangu ku workshop yaffe awo ku Busabala Road. Woba tosobodde tuweereze order yo ffe tujja kubeera tukolako bulambalamba. Ndine mwana muwala ono olunaku olwaleero mpozi ate saagala kwerabira ba Jotsabu Products bano bakola ddagala Gganda. Bakugamba alina ebigalanga bizimba munnabaana bagenda kulongoosa tokkiriza kulongoosa jangu Dr. Julia kuwa eddagala. Abalina amannya agaluma amannyo nga gakulumidde ddala bagenda kola root canal bagenda gajja mutojja amuli nnyo mukwano toyonoona beauty. Tuyine eddagala liri very discounted ku Jotsabu Products oteekamu buteesi lya habo erinnyo lisanyalala lisirikirawo ate teriddamu kukuluma. Mujjemu ejjanjabe eddagala kati lya habo lyerikola. Nsanyusa okulaba. Oli otya? Ng'oyogera nga bano banoogu. Oli mukyala Munyarwanda gwani? Muliza Sauda oli musiraamu? Naliko musiraamu kati wabuvaamu? Wabuvaamuko. Lwaki? Naye gwakuba erinnya eredde libeera ku ndanga muntu kisobola kuvaamu. Wabuvaamuko naye osuubira okubuddamu kyotegeeza? Bwe wabeerawo ensonga ebunzizaamu nsobola. Ki ekyakujja mu busiraamu? Omusajja gwe nafumbirwa n'antoccaringa nnyo ate nga yali w'amaanyi mu Imaamu Mulamba nsuubira yalina okunteekamu eddiini. I'm so sorry. Teyantoccaringa ne bintama. Tewagenda mu bakulu b'amadiini ne bakuyamba? Saafuna buyambi kuba twagezaako mu ba LC biki waki be bamutuuza kubanga nabo bali ba imaamu biki ninda batabawuliza ne bannange kankubuulira omukwano tebagukako omuntu bw'abeera akukooya asobola okukola kyonna ky'ayagala. I'm so sorry nti wayitamu eyo embeera n'okyawa n'eddiini. Bannaye tebajja kwokya muliro imaamu gwe bajja okwokya era teweeraliikirira. Naye gwe wali wakola biki? Nze sitoli yange mpanvu kwa Hadija. Gimbuulire. Nze nali n'emyaka 13 nengamba kangende Uganda noonye bakujja bange na mama mudde Rwanda kati nga tata afudde ndaba school fees biganye sikyasobola kweyongerayo naye nga mpura bakujja mu Uganda nengamba Uganda esije mpurira nyinza kubeerayo n'emirembe kanege ne mwakujja gwe kyoyiswa kunza kusomero banze bwe babiganye mbeerewo natuka ine nakamara wiki zali nga 3 nibabeera bangamba mukyala kojja ngamba tugende mu ndimiro olime ate nga nali singa kubeera mu makuru bange nga ebyokulima sibimanyi kyenakola nengamba nifuna bavuuka bali bajja eno Kampala ffe tuli Kyankwanza olwo gye nagenda nembasanga nimbagamba munoonyereza omulimo Kampala wano sijja kusobola nayegeranga Lunyarwanda nga sinakwiga Oluganda ngwali omukyala just yanyambangako kati gwe abavuuka nanga emirimu wegiri mingi nengamba naye nga simanyi Oluganda nakola nti ati osobola kuba na sister wange noyiga olulimi ng'emyezi 2 awo ndifuna omulimo kati kyenakola nasanyuka nnyo kasita bangamba balina basista baabe ne banteeka mu tagisi ne bandeeta paka Kampala. Obudde bwamala kuza bavuuka omu yantwala mu nnyumba ye barabo ne bagenda kyakola just yankozesa bukozesa tiyantusa mu basista be kati mukukozesa naye nakava mu nsonga zaffe z'ekikyala nga ndi munaku 3 nzimaze naye nga ndi munaku 3 nga nvuddemu lwalusooka bulamu bwange kale nafunirawo olubuto naye saakimanya bwemala kunkosa nansula ku street nansana muno. I'm so sorry. So nimbonaabonaawo wali omukyala gwe nanyumiza ekizibu nga amanyi Olunyarwanda nasuza naye nangamba naye ngenda kusuza wiki 2 then nkuyiza transport de mwakojabo ate ngwakojja navuddeyo naye wali entaro mukyala ngamba tugende tulima ate nze sibimanyi kale kwa naye kulidde makuru bange kati kyenakola omukyala gwe nali nkyayogera naye nga ngamye kumpana ku 3 aliyoka nzize afune transport banzizeeyo nasanga omusajja nimugamba sebo nyamba ofulira omulimo ndina obuzibu timulimo ki nimugamba gonna sobola kukola naye bali mukungamba kuza Kyankwanza tesaagalayo kubanga yambuza wajja olutya nemunyumiza
kare jange wange ubereyo isoke ubwo mara kwigora Uganda nange njya kuba kwigiriza byentegera njya kufunira umurimo rero umusajja yari yawo mu kibwa yantwara makage yampa ikisenge cyange bambiti yanturugunya naye nayisawe myezi ryarena jukira no buto tanise gusema biki naye ngasimanyu barubuto nari muto sina cyetegera umusajja ate naye natandika ati njagara ube mu cyara kare yandima ngo ikisenge cyange yarabye mu musota ngende mu kice dusore wamo umusota gwiza kumboje nange nafumu kamangu mangu no duke wo mwami naduka mu kisenge cyange ngende wo mwami yes yakugamba mu kisenge cyo wali yo musota kugenda kubolja nzije sure naye kati te wamugamba nti tugukubo bakiki wabuza tamanyiwe guri cyo yangamba just atengeri yatagenda tagura bakati nzije mu kisenge cyo sorry katugura tuka mu kisenge naye yanzira mu biricyo kandi mu burumye uri bye yankora byari byeri sose sinabye nategera ikiryaho atanziza mu burumye ndina no rubuto kakati naye ngubyo rubuto sinaba kubizura byo tuba defena twameranga imyezi 5 umusajja nazira ati no rubuto nantwara mu rwariro nibasanga byadarane no rubuto nambuza warufu no rya nemunyumiza nangamba cyo soke tofayo tubere fe no mwana nze oza umuzare bwavamo nange ujya kunzarira bange nasanyuka kare kubati yango baganya ubanga nzizeri mu makojja je naduse mu cyara wakojja nabera naye umwaka gwasoka ubwo kubiri natarika gutabuka njagara urubuto nange ngakitufu nange ndwagara kuba musajja yarankwata bulungi ngasira ubuzuru rwaki mbasirufuna kwa umwantarise nkuba ngakura wa dendi cyari muto naye ubirozi bitanise ko ngangeza ngamugamba urubuto nange siraba toba wari abakazi bakuri imbere imyo bagutwara mu bino byo kubisempisa koze neda ndura burize sina cye nakoze umwami yataku umwaka gwa kusatu na nimugamanye baba dusoke tugenda turabaza ngeri yo naduka buduse usanga bayinza kuba banyiga tubamanyi wori ningwa mu bacyosa zewe tukore ki ubonyambye nange kinza kuba kitofu nijukira nava sasi buratamanye na wendi kati ngo umusajja afune ibintu ebiwe radija turumba paka cyankwanzi natwara ibintu bingi taka ente bamusabentenya bambe nabawe satu byo cyakisobora kuziwezanya nebiti birara bigenderako ebingi entebe birikimo netubera umwaka gwa 5 netubera umwaka gwa mukaga urubuto ruganye ngaba atanka kungamba njagala bintu byange kati mubize basicyo mushobora no kutakati akambo wade nkubide bakoje mbaga mu sajya yagara ibintu byagara kunzitana nibambuza ne mwana afite nacyo wakoze cyona mbagamba koje sirina nkubwo yandetaga umusajya maze kukwata umwana namuno namuzara akuze sina cyo koze sacyo nacyo nasibimanye ngamba asite buziwe kijoge ne musikani barabe bagamba sikani ateba kubera musikani barabeti uba murimo amaji mwegari uba mwari muri muryoka ngamba koja wano sirina we manyi sikani ntufu ni musajya atakiriza kutambura obe kiboga wari yerwariro nzije mu twari mu musikani yamwe ngamba we riri wa Peter tomanyi koze samutegera te wari Dr. Peter ina masikani koje yampa na transport n'inzuru kumusajya yaragenze kuzimba nibanke bera musikani nibasanga amaji mwegari tigaye na buziba naye ngatetoza naye kuzara kuzeki kugane ninkoma waka umusajja natara guturugunya kuba akoze buri kimu mugamba ibintu byange njagara ibintu byange mugamba koje umusajja muwe ibintu bye sikubanga siso mama ibintu bye bali eddanga bishali siso wala kunoba ngo funo umusajja murara sina byentegera wakirwa nafune ibintu bye ahinza kundeka nembera mu maka paka tonda bwari sara mfuno urubuto ni kwa kuzara kwa katonda ataba bintu ebinasoboka bye tunafuna tujye mu nkente zo weziri nebyataka twakose nente bezakadiwa kati ibintu bye turabya ni mufune bye musobora byona musajja tanese no kwagara kugena amapolisi ge yose manyi biki abantu bana bakimanya yanjura bitomugamba afuse mularo yatambura pake wafe cyankwanzi niba muwente zari 3 nayagara kugamba niba muwente 3 niba muwa sente zijya mu ntebe za leta bagamba omukoya banje ibintu no muwa nakomawo nindoza kuturugunya kukoze kikuwede jukira njagara kuma ufumba bamanyi bwana fune ibintu bye wakirege fune wo mu cyara bare nzandeke mu makabambe kuturugunya kwatandika bupyate kati mvira nafuka mvira natuka ninzitorerwa ingamba kange nefune wengenda wakira imbere nafuna akarimo mu supermarket akati nibuno bwo kubyara bayite mu kibweyo glossary ngamberamo
ngankora mu supermarket aho nefuna omwami omurara ningamba ayinza kubori nyine musanga azara ko mwana omuba yari tazara kafuna naye n'abana bana nefuna omusajja yari mukuru ngampasa saidi zeyo ngwa agenda ku rwentebe ngamberayo umwaka gwasoka ogwokubiri tinjagara mwana ngamba mwana ngasi mwana tusoke turinde ko katona tara gutusa ta nyagara uri mukazi umurungi buri cyo yagara cyo nasora kukikuba modoka uba cyo bagura nyumba manyago naye njagara mwana adinjana nonye umwana ninonye umwana nafukira umwana ingamba bankoze ntya nentarika kugera n'abacyara barabasiga ku myaka ngani banga wari umucyara go twahurira gundi mucyara gundi simanyi wari umucyara bambisagara kumwaturiza amanyage tene tazana naye nakuzino tusora kumwebuza kuba nawe yatambura ido baba ari naki bamugamba baki nimwe kwatani muri cyokora umucyara yesi mubi na muntu usako katana cyane naye nangamba warona mukwano gwe naye nekizuke kibune baba aragira ido musawo ne mufuka basatu aha nonya mwana uruka gurupu kaweze mpulira namugamba naye manye kati tukora ryati ari wari umusajja musawo muganda abantu bandagira ide jinja tugende jinja tukore ki munonye omwana tugende umwana mugamba kuyingira mu sabo oba ati kichi ati rwaki mugamba singira mu sabo nze sora kuyingira mu sabo ninjagara rino barya habo naye nga sisabo nibangamba nange sinawa kubuza bulungi naye tujya kusoka tunonyereza ngo dusanga sabwo tujya kureka fe tukore ki tugende nibagamba kari musaka munonyereza mu nyambete mundeka ngo musanga sibya kwingira musaba umucyara nitutesa nabo basigire banonyereza naye cyari mu radio kamu ngaturira omukazi ngakuba simu ku radio yari wari wo musawo yari ko ngagamba banange munonye musawo we barya atambuza ne dagara bana mu kamodoka yampedagara ni mfuno rubuto oyakora ki ashobora gufunisa imbuto n'ubwo yagara barongo bana batambulira kamotoka kati ngabwanyumya ku radio nari tezo ba radio ki cyana jukira imyaka mingi sana bifa ko nafara kumanya tumusajyo yatambura ku modoka tunda madagara ashobora kumfunisa n'abarongo mufunye ntya amfunise ku balongo nibwo kaba kamukare nesunze sunze da bakugambye bikola ate naye bagambye bidundi bikola cyangwa ndifara ngo basi no kumenya tibasawo banje batambururede bambi ngo urufara rucyari rungi cye kitufu nari ncyari ryanga mpurira akamodoka simanyi bwo batozara simanyi ukigaranga biki bakwedagara no kora kino funo rubuto ho naduka nisoka ni kwa akamodoka mukono kati ni mugamba sebo ushobora kupa urujyo ruzaro bya dara mpuride bigaranga simanyi nanga ibyo ruzaro byese ngakorera ko dara mugamba ho bonyambye ate turi nabarara babiri ushobora kugumikiriza nimba kubira simu hate twari buzibo twari wana munasa na sina wara ku masito womo ngankuba simu ngankubira wo musimu nkubira no murara simu bantu bananga betwari tubade tunogenda jinja mufunye agenda okubafunisa olubuto aha kata agenda kati omune mugamba umurara simu yateriko nakamba kangende nziruka mango umwe yari mukuru kufe umurara kumpinga imyaka jange ndozo bakari barasigaho katini ngabajya baduka nabo umusawo ngatuka ngamumanye dagari no siriga biro wabwero yetaga abantu wakitibwa ngo mu nyumba biki cyukire byo bisera yetaga abantu wakitibwa mu kayumba biki bwero utashobora kusumura dagara rye biki kati cyukire byo bisera umwami ku mutufu nari nacakaranye naye nasuze ku kazi kwa mukwano gwafe naye nga jasi mukwano gwabari ono yabakoneke umwana wobuwala ifubitse embozi tubulire yagufumbita gutufu kubanga yari wambu so orgo akaziko kantene nasuzemo nadukide musajja yagara nko kubekiro nyine ko bambe mukwano gwabari bacyari yabakoneke tinga komu yari agenze bamukatare kugura mere sijukira bakuduka sijukira kare cyari agenze kora katenga mugamba dusumure dagara mangu nyine wano sagara gusangeho nikubanga yinza kubatakirizganya n'abasaba baganda mu nyumba ye bawo ono mucyara mukwano gw'abantu akaziko ke nadukidemo ngori na yagatanise kwagara kunturugunya umusajja wakubiri kati munange ngagamba soka ni mumwe bantu batuse mugamba mumwe asoke mbade ngenda kugerera inyarige naye no nange nimugamba gugundi soka yo ngayingira ndinda mutafurume turinda kare turabiri tenda mutafurume tukora ki tutumuraba ngenda furuma kare ngari nk'umuntu muko unyo biki nimubuza gwe umusajja yende mizimu oba ngandozi ba mizimu gimukubye bwe buko bwe mura mu maso ata
okujja genda nawe ojja biraba ate yagenza okufuna omwana emizimu nga nze ndowooza ba mizimu gimukubye ejjukira bamalayo bbanga bamalayo ng'eddakiika ndowooza nga nabo basatu mu nze kati nga bakyamuwa mwana ndowooza kati nange mujja biraba nimugamba omulala asobola okuyingira naawe bw'ofuluma mu ntuufu nga sitegeere kiki kiri munda nze mba mbitidde nyinza kuba munda omusajja alina emizimu ate totya ojja biraba naye nga mutuufu mu feesi na biki olaba mukoonyonyo ng'omukyala omulala ayingira naabira katono bambi yali akafuluma n'atuuka n'akuba n'agenda kyemanga okabalaza yebaka okabalaza kati nze ndinda naye eddakiika nga 3 ningamba naye banange bano nga tebavaayo bagiba mizimu nagamba kandingize gwa muzimu ndaba bamukuba ng'embooko nkole ki mbulewo kati ngenda kugira olugi bali balusizaako naye nga tuluzeeko nnyo nga ngira mpolampola ngenda kusoba biki naye olugi ne lukaabako naye lugenda kaaba ate ntuuse ku kateni yaki y'obuliri gye nali nkubye njagala kulingiza imizimu gwe giba giku omukyala tegeko emisinde gyange kubanga sibalawo muddirawo ngo mu butebe tebaaliwo mu ddiini ate mu kisenge sirawo muntu awo mwekukoleka kateni nokulingiza ndabe kiki oba emizimu bamukula biki mitegeere nganze omanyi kyozaako nagenda kulingiza ng'omusajja ali mukusiba jipo omukyala naye abambi n'ashwara n'atali kugira ekiteeteeyi nafuluma 10 nga babadde bamukozesa babadde bakola ebyekisiro naye kati bannange n'okozesa omukazi eyasooka n'okozesa owookubiri munange wali kumbateekamu embuto kyekyali bali boogera oba gayi yali yeekakasa enkwanso ze ng'agamba kirabika abasajja bammwe be batamalaayo ekigendererwa mutuufu saagitegeera ate abakazi bangi abafunye embuto mu sitayiro bwetyo naye nze kyasinga kundeetera ennaku kwekyo kintu kale nga kyakiriko abakyala ababiri bonna baafuna embuto nga bwe bayingira naye ate kyewunyisa bonna omusajja basiga ebisiriimu era singa kantanda nange neesibwa ng'omukujukuju eddalu lyali linzijudde n'obwana bunzijudde nga ndowooza mizimu nange zino saa nali wadde nasiriimu kuba n'omulakyeka yafa bambi kuba yatuuka kiseera bulwadde ne mufunyanyo ne bamuzeewo awo Masaka eyo omulala esimanyi kati waali kwa myaka gigenze Adija nabonaabona nzize omusajja afubutudde njagala mwana era empindidde saakoowa namala emyaka egyo 2 asizeemu gufumbirwa juzi si byawala nnyo mwaka gumu kitundu kwebiri ngafuna okumulala lindamu njagala ombuulire bakwano bo bano abagenda abayingira mu nnyumba abo be bafunisa olubuto ate ne bafuna siriimu kati gwe wategeera otya nti no bafuna siriimu ati omukyala nze tutandika kugamba ti ngende mulabe omukyala ono owookubiri yakutegeera nti omulabye nga anti jjukira nabasanga nga tebalirede kumaliriza nze nabakanga ne bamaliriza ne batandika kwambala biki kati nze nafuluma 10 saada mu nyumba bwe waddamu n'osisinkana abakyala bano wayitawo nga wiiki 2 nga maze kudda maka gange wano omusajja wabadde antulugunyiza ningono nekangere ndabe era twogere biki ddala bye baabakola oba eddagala baali basonseka wansi kiki lwaki nasanga muli mu kwambala engoye kyenjagala kubuuza omunanga mmanyisha obuzibu bwaliwo twabutegeera koza omusajja yadukozesa naye obuzibu buliwo ekyamazima nafuna akawuka sina omusajja omulagwe n'alabye ojja kuba wange ate bange twekebezanga ngenda mufumbirwa mu weeks 2 we baategeerera akawuka naawe ati kati kyajja kuba nze nganze mukuyita yagamba simanyi oba yansize bulwadde kubanga omusajja ekyamaze olubuto lwona lufunye naye sikakasa oba ndi mulamu naye ngende mu lwaliro muwiki nze nga 2 nga olwongenzeeyo nemugamba manyi omusajja ng'oyo ayinza kuba asobola kufumisa embuto naye nga ekyamaze babeera n'ebirwadde ebirala ujja funa akadokole ekyo ogende mu maaso ogende naye kati ndaba oli mulamu tolina buzibu bwonna tesirina buzibu bwonna naye nange neeshikamu wadde naye n'ekizibu kyokagala kukola ki okuzaala nga nzirayo wange nga mubuuza gundi ye aliwo ati gundi ye ennaku zino tali bulungi nabbaawe naye waali baatabuka ndowooza bafuna mudakanya naye sijja omusawo kirabika byose yabitegeerako kubanga kyalina ekyama kyaffe kati nga nzirayo waka wayitawo nga emyezi 3 nga nzirayo kulaba kituufu omukazi ayinza kuba afuna olubuto nga bwe yanga musajja abakozesa oba ngamba olubuto narufuna batamuliza naye maye ekizibu kiriwo naha ate saafuna obulwadde koza olimba naawe wabujjawa ate omusajja oli gwe nakugamba oli gwomanyi omusawo sirina gwe naalifunye omulani yanyumiriza emboozi bwetyo omusawo yasiiga mukwano ye kati ate ogenda kungamba kukakasa kwe kungamba tirina munaffe naye gwe atyo naye mulwadde kitegeeza baali tebenda ku babba baabwe basooka kubendako na musawo mu butuufu nga sitori nga nze gye bampa bandaga bali tebalina bwe benda wonna wonna
tegete banda gatwale uwenda banaye mukebere ku bakazi bamwe abaana bamwe bayinza baba abasawo baganda nga sibamu era kyetagisa kye kituufu ngoba omanyi kulimba aba basawo aba balimba limba mbu ngenda ku oluzaala abasinga tebalugaba mu butuufu bwa kulugaba kuba ngenda kuwulira ngamba ati namuna feno kye kimu yarwara nimugamba yabshi kugamba nga gwe obo mutebereza naye kubanga umanyi yakikora ati yamburira amazima nimugamba tugende tumurabe tugere tumurabe naye tumugamba ati nakugambye mureka abikwegambire koze tugende isoko enzu yakikuma mubuza wayo yonogo nasanga ati ari mu kujya mengoye katono gwe narabo mukonyo yaranyuza story ati naye bamukozesa niwaye nagusanga umusajja muri nkabambare ngoye biki umusajja dagara ari mukurisa wasi ngamwarwa nyate ngenda gutukanga muri mu kwambara ngoye ati kambuze naye mva maso ono nagara kuvuma ati mva maso ngawulira obusungu cheka go wadutesereza n'ekisajja ya mbu wabaseti ori yatabuka butabuse rwakigwe wamara kuturabagwe no dukabudusi ategwe no tuwarabagana naye foka kana ikisajja tigisize birwade biki ukama yakubika kaka ni mugamba banange ne nedda nze naryo nindozo bari emizimu giri mu kubasumbuwa mu ndanga mu rwawo nyo ate sina kanyego kempurira niko wawo yayingiranga na uranga munyumya ko bugambo butono ngamubuza namusetinga cyane nange mutufu nawurire modoka nimubuza nibwo buza mamagundi yanda bamenyanye ko mukono mutufu Nisura kwa se kwa kati basetinga nze nari manye mu rwade singana nari manye mu rwade kitegeza naye mbana rwaroba nga yandwaza da ine musajja nange nari simanye bobega bangore ati munange omukazi ngankora ki ngatwawukana bwe butyo gutarika guforowinga ori simanye bwamukubanye oneno je bakolera ebibi n'omusawo yali nyumba yani yenga ali ya mukyaro ono yanga tanabonanga managundi yetaga omwana mwekwate ashobora gutusa ku musawo babwo bari nagwe muragiride ngeri ryo cyari mutogwe aba mu kutusa ko bari nagwe muragiride mutamburanga babiri katera yagenda kujya bambura uvanyuma ngavude mu katare yararaze nasanga story badeo abantu bamunyumiza kwanga barabe 10 nanyumya bambe nanyumiza muri anwa wawo nangamba we kweke babere ari busi bane bizwa abantu abasawo ngabo biki kati bambe uri bwe yagenda kujya yasanga nze nahisemo na danaze wa bawange kati bano bamuragira ati munanga uno iwo wabadekina na kina nanonya ne munyumize kitufu namunafe mu cyaromo ono we afuruma yasaba kufuruma ngamuko unyo namuhura kitufu tinaye gundi anyigira umwana one cyamazima naye yari tamumanyi yaroza just to setting ati nene danze mutufu sinakene nyumwana one yeti yanyigira ko ati banga ryahita n'impura ngo muri Damasaka ati ngurwa de muri bubi umurara kati simaye najyarage banga de ne adija kubona abantu kwange simanye naye katonda ndoza bera nensonga rwaki obudde bo bate bunatu kwa isawe ekisera umwana wange nagenda maso nimukuzoyo gwe bankwata naye era asoma katarisi wadamu nola bakukitawe oye yakukabasanya simumanyi jukira gwe ngo nagenda kudabo kunonyeza kubavubuka nisanga bashenguka nawo era bagamba iyakwese mu muzigogo yari si yenyini wo yeyambisa bane bamwazikemoko bano mwabwe twajya basatu ate niba mara gubategera ngo yankute bukwasa ate nabo bashoka mu speed rero umwana muri nanganze nk'umuntu era nzamwewerera buri kimwe bambe ya so wahise we banga imyaka juzi gigenda mwebiri kati nengama nekira bikakuruno nza kufuna umusajja nga nituzahara umwana nifuna umusajja side ziyo Masaka umusajja mbadde naye abasajja bote bakubula bambi buli woyagalidde ofunirawo banange ngandoza ko mudde kati kuruno gwefunye naye omukigoyo yakusala bambi yali yakwanjula yansala nyo bambi kuba nti yali ayagala nnyo omwana naye yali kugumiikiriza atugumiikiriza bwagaana kubanga emyaka 6 nga mingi ng'olina omuntu omuntu fera agumiikiriza ng'oyolekera lye Masaka ng'ova mu town nga town ngamba kangenda wakinebere mu kyaro ndimerimeko biki pumuze kugonga bwe tutyo bwe twonona obudde mbutunoonya abasajja n'oyonoona obudde n'ova wano n'odda wali omutwe n'ogustressinga kwono guba gwakatereera n'ogustressinga kwono mu kifo ky'okukola so gwe mbadde ni Masaka omusajja mutuufu yandagala avuta tiyansumbuwa myezi 5 mu kaga mwasinkana mtya n'owe Masaka yaraze mudu wano wakiso wano ngo kugenda ku district imamu abadaze mudu wao wena musikana kubanga nange imamu yakulaba webise wali webikirira nene bikirira kubanga jukira n'abasiramu bari bampise amagoma ka friends zibali mwali mujino okweka so weyandabira imamu nga akusiima owe Masaka sima ngamba tugenda
ujya ufumba koze njagara ekibana cyange bikibuki nga tukiri kwa bakazi abarara sagara kayana ngoyogera nga azaala amangu nkugambye atajikira nga amaze no kuguma ngamba kireka bura nari muto wabiki oyagala ekibanja kyo nga gwoliko weka sagara nga manyi yali mukuru sikyakobwa imamu nga bato poze naku zino be bafuna naye abasinga babira bakuru atugenze umusajja akiguze tiyasubwa amaze kukigura oyina omukisa gw'abasajja bambi just omwana yakulemesa era ndemeseza omwana ye bambi anzimbidde akayimba mu speed awo ntandise ubufumbo baba woye buli kimu kandi bulungi sirina kuziba kati bamara kutuwa mbadde mu myezi 6 atandika omwana bebe nzalira omwana umburekera cyo nakyo yagara omusajja ng'atandika osaba omwana bwe yatandika gusaba nagenda nari n'ekiro 87 natandika kwesala ndowooza buli kiro 3 buli lunaku wasaba ekibanja ne bakikuwa bakimpate atatandise nongamba teyogera buli kyo yagara kyona ekirala bw'oba otidde ngulowooza sikwagala kikuwe nayo nzalira omwana omusajja bw'aba akwagala akuwa buli kimu omwana noonyeza omwana ntandise jjukira ebyamasabo nina ekizibu kimu ntyana amasabo mu bulamu bwange bambi kyokka ng'ate olinga oyagala okgendayo oli awo oli confused nga ngamba bananga amasabo bino biki mukama yali akugezesa ntandika kugura mu lino lya habo nga ntwa wa siraba kijja buli lwalaba nga ngenze mu byaffe by'ekikyala akaaba atatandika kuntulugunya bubinyo nengamba ateka kati ngenda kufiira wano ate abasiraamu baagala wano tomunyumiza Chobola Katonda yabalaba n'abagala bafuna abakazi bana bali bategeera ebintu ebyo bannange so nimbeerawo ntandika kugamba tubaka nekora emirimo nga nkora emirimo akola ki ajja kutulugunya akuyisa kino njagala kino yogera kyoyagala akubidde famire yange omwana wamugambe oba kumwanjula bintu byekana ki oba yagala ki yakimana njagala omwana bananga bangamba bakojja bana mwana gwe tukolere ki lwaki wazemu kufumbirwa abantu bakutulugunya sajja babiri bakutulugunyiza tomatira koze kojja kwe kubanze muwali ojja kubeera kuwaba kojja abo wali oinonoonya omwana nkwe kubeera nzeka kojja naye musajja nsubire nimubuulire wakiri ndebakakane ne Katonda tomanya nayinza kuta omwana kuba nalirabyeko omuntu mukyalo muya imaamu tamanyi Kurani okugera kwa Katonda yayina okugumiikiriza oliye baba sikirawanganako musajja atandika kufuukuka omwaka gumu twaye turi mu gwakubiri nga ntandika kurya emigo yari mukazi munene ntandika kuganga amagumba gabindite kati yajanga naho yarasora kugenda naho kamanyagara omwana mugamba naye ngomekiriza naho gamba kare ngatambura simbura pike imbo modoka yana agenda makaga makuru kati namaranga w'ikibiri takuretede oba akatoke obamva urimo kubona abona jukirana n'omwana wange buri gwawomura namupakiranga jangu Masaka kati agenda kujya rumuru samaze nga w'ikibiri tari nyawo ngakugamba Sauda tuwanje seka akamere kariwa namuza seka umutufu w'ikibiri zomaze buza bamagundi abadampani cyokurya kati cyokurya kimbuza wali tolima mu kibanja cyeba jukira na akatuka buri cyese byo kipya ubutoke buto bukura bukuze umuhogo meze sa nari myezi mukaga naye muhogo batanaba ubujyanjara by'urusi nari ntanise gufunafuna season ne kati bijyanye tugenda kubirya bikaro ate kibanye cyari kitonotono yari hikemo nakatonotono usimbye ko mwanyi uyagara zive biki atarika kuturugunya ate naye ningamba kati ninkubira bakojja nimbagama naye mubure ngaba mubura bukakana umwana yinza kuzara bananga umwana mukwa tempora wa ngaye akakana rero encyanga atabuka bayimamu ni bamutuza imamu urimo imamu muramba wa kitundu wa kitoyiga wa kitoterera umukazi tumuwa cyakurya umukazi yegara kujyo kubazara umwana katusubira umukazi nibwo aba nejinga ushobora kumukubanga negiri yawo kumpe nerye kakana kurwo kuturugunya ko muteka ngo bayimamu bamuburira bane ngenda kutereza ngenda kubateza inshallah imamu ngenda kutereza tugenda kudamu we bafurumira bano babitegede batya ngatandike migo babitegede batya urusingana nazara wange yagenze bambe natuse songa mwabaye imamu bane bamugamba na mutawanyi wanga nsobede kumwara wange akubanye omwana ngakuba kata migo ngafuna mipyanga mukushwara namarasura piki mu wiki ndi mukuvundira munda ngabwayita abantu ngo muyita bona umukazi agenda afura mu nyumba Chairman ngamuga mukazi obwafuna ekizibu amuratanyiraga na magumba gatambula wafuna ekizibu njya kuvamo waduringa mutonya wafe naye njya kusiba ngawashwara jamangumango turana kupiki bantwara mu rugaro bazijanja bemigo nituka dija nayo kuba omuntu nomulanga fa nokuba noyongera nokuba
natuka ku kiseera nga bwe ntuka mu rwaro rya private nga bamvuma bangamba genda mu rya government umusajja ni bakwe fayiro musibe busibye agenda kuta yewe mwagala ko cyoyo umusajja agenda kuta nawe ucyaremye mugamba nange nafumirwa burunaku njagumikiriza nza gucuka nga basaba bamvuma tibaga no kumanya kati no kunziyanya banziyanya nga bamvuma atenga kumusibisa pura kive banawura bari cyangwa nasibisa bawanga kukubo yagala kujje muri soso ko musibe kati cyalaba natuka kusa baganda wange ni bajya kuncharira ngambagambye nafuna pressure wadicyari wasi naye nka kusinzira bizibu byendaba ejya kukura ate fokere yabulaba kati nibagamba katugende tumurabe ko bagenda kutuka buranda bakoye nakaba bajya na mama wange mutari cyankwanze imagine titugenda kureka wano nibanteka modoka paka cyankwanze waka nibangamba fone ndimiro ubero pangisa urime usore kuberera umwana wo wakire oba busete bubuze bwo kukutekamo wakire tujya kuba twiyamba naye tandi kurime ubere wano werera umwana wo naye tudamo gufumbirwa kati zina sawa ndi cyankwanze adija nesaraho ningamba kambere ngandima kubanga bacara ba mama bato bakojya basara ngamba twakire gwe tukuba ndimiro hikemo nurabanga watono ujya kuweyongerera ko ufuna ugasente pangisa warara utandike mbera ngo no day cyankwanze imamu no mugira no mucyayira dala no mwesonyiwa gusinzira ura mbwe mpisemo adija na mwesonyiwa kati wachita na chita era kati ndimo ndima nifuna ga school fees nimpera muto wanyu wange kati mama toli damu kufuna musajja kati ndimu kurya nari cyagade naye kati ndya otya nsha kati omusajja wabaye eyo nangamba adije ekiwale ekyo kitiribita kisunda sunda nga bwaba ari ne dini mutima size zino zibasoma Qur'an ne Bible nga byakungura umutima tibiyingira mu bwongo bwa yali yasoma busomi naye nga temuli mu mutima mutima nga temuri basi kiri nabuzibu nacyo kubazi na sana nemanyiride ndi makasiza nibwe kaba katonda yandamide nempera umwana wange burungi kati yara na gukora bakati mbadenze mu matoba kubacarira kwana ku masitowa nga maze gukora ubugasore bwange biki kugamba kati we umuza ngamba kambere naye baba wadini ngamanyiti asobora bakunjagara nga bwendi ngamanyagumikiriza katonda sinna buzibu naye obomu obukolotya kati zino saa zarenye ryo ndi mubazade ubumuza atabazadde bawe balioloza atakato onayitirawa kijuti tekibanja jukira kino zino sawa zale ndi kucyaro oraba manyi mwana wa ori mwana wa Samsone pastor Murambo babasemisite ngenda kuyitira mugambe ngo kanzije banzije nka sawa birize ekiro njya kugama ndazewa mbamvawa kati oro ovati mu busiramu umusajje wo kubirante yanzijya mu baseminisidense ono wo kubiri ku rwentebe yampasa nka bwena kugambye yanzijya mu dini yanyingiza ubusiramu first ye yakuyingiza ubusiramu imamu nakujja mu busiramu kati imamu kati mukutaka kubucawa atefunye imamu murarawa uko masimbi Masaka kati naye nga imamu mukisaba kwa imamu badengurina muna ya Allah kugezesa dayo mu dini yeno joli siwa kati bona kati kino cyentuse kugisemba yate nicyongera ko kugamba ati umanya madina mara kiri washone yakugulira ekibanja kati kaha yasembye ukare kongera kubungisa kuba fe mu basemeneside oba madina mara benda bako katono asobora kuba nembera kugamba sinonye naye nabika kubika ko kare kedini nikajya nakati mama sose aturugunyiza ono wasembye yo aturugunyiza tamanye tikatondo rusi hakaba buri kimwe kubanga asikane nzikoze bifaranye byo nabimuraga nimuraga mananga basawo bawandika kino tisa amagisi nabuze ubona naye tugumikirize nahe biganye katoyinza konka kasangurwo nganzi yarabye ko ku madina marango basibiside bona zarirwe nakurira tata wa fewaro yaragara kuyomba makatono kati bucyango bambusiramu wafunamu kiwafuna omwana ati sinakudamu gufumbirwa kubanga saba sirambo nanti bali boy bati just yo wafuna ima mpozi ba imamu bali babiri bari babiri atenga betusubira bari nako bakulu bamadini bakusobera simu bibambi I'm so sorry about that naye kati wangambye mbu wasoka n'obuvaamuko wonafuna abukuzamu ngo obuddamu ati zino sawa kye kugambye kati zino sawa mbadde mpulira ngamba kati mbacha mbandowooza tiba ate abantu ngaba madini katono bino byone yari yansomesa uwo kubirirwe nafumbirwa nga imamu baturaga ngati umusiramu ashobora kusonyiwa iyo umusiramu kino bikikatibwa na kimubuzanga ono imamu we Masaka
ate yari asomanye edini nga yamuyingira nga alina wakubirera mu Qur'ano mu katugwe cyorese ngagwe yakajiga ogenda kura baba point jakuwadde no mubuza kiwandisewa nakibikura nakikuraka kati ngamariza n'umugabo ne mama ngati batugamba munange kuba mukazi kutulugunye mukazi ata akufuka ku mutwe kuba ninkwasa yasa ngamba ho Ekambwe kati oli awo boti bwanna munigino mwana wobwala. Ndi wano bwana munigina obone isaya kikiri yeyo cyona ngo manye gisora kubera mo nedini ubwakatondo buryawo. Ngo kigamba kinonyeko. Ekisajja libo ekiri kikulaba kiyite. Gwe kyeyite. Gwamanyi bo oyagala atya. Leero bembadde nabo babadde banonya. N'omusajja gwe mbadde naye emisana naye abadde anoonya mubeezi. Gabizo. Ononya atya afaanana atya? Atagenda kukuteeka ku pressure ya mwana? Yes. Kyekikuru bisigadde. Sifudde bari bicho ba. Kasita bashobora kwagala to mwana wange kuba mwana wange sirina kitawe sirina ki. Yewo yoyo Allah gwe yakuwa. Kati olinga atamwagara. Abanga atya kwa. Goja nongamba ati umwana oyo naye warifunye wo muteeka osanga mazima naje mu bugwe bwange nagenze. Umwana wange basina we mutwara. Nkitegeera. Sirina. Yenze mama nze tata. Embozi olwaleero nyimpimu naye katugendera mwebale kutula mwebale kusubscribinga ndine mbabazi Batamuliza Sauda mwebale kutula abanaye mwebale kusubscribinga woba oli eyo ng'oli kyami ekiggumidde ng'ogyewulira noonyaako Batamuliza waali mukyala Munyarwanda alayika bulungi mashallah lwakuba nti naye kyennumya nti yava mu ddiini naye ate naamukolera ki siina kyakukola mutonzi waffe yakola ki yasalawo wabula Adija mbadde nakenera bide kunyumirizamu bambike nabusema katini naye ate kawanvuko wakineta mwanyo ndoza n'intyanyo kataba imamu alwa imamu we Masaka wana ku Masinde cyankoranga Bruce mwari muturango mu ntebe kale kanzire kumabika katini katubwira nasaba mfumbirwa mu tufunga mbuga munange ngure cyo cyanga bukinde bakwana n'abacyara bara kati ekibanja wakirekayo nakireka tekyali manyago yari abitade mumanya gange rendagaro nzazirina na zino sawa natambura nazo kati lwakitoddayo ne weerimira oyagala musajja ante muri Adija omanyi burabwe naye itangamo yakolaje ye musajja yavanga eyo nakugamba ndose ngo ari umusajja gwe muri naye akwebaseko sawa kumene muze kirono urusi waze enyumba yari yaminyoro ngaje muranga sawa koko nurusinze rusi navanga no mu kiroto bakumi nemu ntugamba baba funya babe bandumbye no jogure no jya no soka no jya kukate no ringize mu ndabirwamo kenda kora mu munange seka yakoze ki yaze banange disclaimer kino tekyekusa ku ddiini eno mboozi ya muntu nga byayitamu nga ye nze atudde wano ndi musiraamu siyinza kujja wano n'ensabula ddiini no si ddiini kituufu banange bansonyiwa baleba anti munaaye bano aba wano nze mbamanyi sorry so bwakoko nangurusu ugeze kuringiza mukate ni mama yaze naye namanyira nyonga muhaga kare ugenda muhaga nga kwa square nze mbadde ni ndota nga bakwe baseko nomugamba nange kabere nyumba yona ekirunje madirisa gafe karimo mitayimbwa jamanye twaro wadde nakano kana k'emyaka 3 kano katabanye kwa rakatwanyike sigenda kogara kato titikasora kuitamu kati musajja cyoye na SMS yefuru musajja atikebera nga kabere gisenge kisoka echafe nada mucyo mwana wafe ubwe nari nawe yogwe yakwagala nnyo ndowoza kati namara nagenda mu kisenge kati gwejukira mutufu ngo sungo wate no bibuza umusajja munyonyora banange ati sirina muntu nutaga ko namusanyukide akimaze ko ari mukebera wase kitara cyo mwana ecyange kiki no soka no tura mu ntebe ngo nyize kati bo tudonya musajja gwalose kati no turawo nabera mu ruganda kora ubwo mara kwa kana ngusungu ndacyakura ngaba kangane ne bake ngana gutuka mu buriri ngari mukaba no mugumye n'umugaba nanga mazima kiba kiroto buroto ngakabo banakuba no ngakabawo urusi biva kuri roto urusi yakabanga bukabye natakuba alabika bambi ngo omuntu ekyokuba imamu kisobola banga cyali kitibwa naye yengo omuntu yali ayine ekikyama kati mukaboko n'umugumye yagumye ugenda kora bakakanye katorusi nakoma urusi nimisana avude mu nteze bamwikura muri banja bye ngamutude ngo modiro umwade cyo kurya biki gusi simevuze gusi ngamukwano go just
batamuriza burira mukwano ate gende munange ndiye no wa nafumbirwa ate no masaka buko mansimbiti ha bambi umuntu ari damo kuraba banange mu Kampala ate Kampala najera birakati ndiye no ato musajja ugenda kuraba nga kati gwe tomanyiti murimo obuzibu isi mujyo tavuko kusogende bari byo takoze iki tosora kwekengera ngo murimo iki cyamu waki era nabona nyimigo nagirya mingi nga kumiga bindemye kati jukira ku face yari simuta siba face word ngo murayo ngo asibe face tikampitemo ugenda kuraba emere rusa kugami enzi kuse Sauda we bari kufumba kandi enzi kuse bambe ngakwata ngekotiye ngajyayo rusi ayingi disenga jiwanise namana kugamba Sauda baby namugambo wanje sweetie kati ngarwasoka bwose nakumuyiga ati bwampita kibami unyate ngo yingira mama kumye ugenda kuyingira ziteke ziri yaho ngagukuba buri wa muti kankuje mamaso nkumenye imikono ufuka kire mari makibirano mu nyimbo wakiri kwera birenga tora ukwana nukaba no kubenduru aburusa abantu nibajya abantu bwe bajyanga urusi bacemane abantu bwe batukanga bamuri cyate ngo bamanye naje bakubiramo ni bakura bacemane bajyanga seka biki byokore byo munze mukazi kamufura muri mabere mu gisenge cyangwa wakiri abera munjya murabirira buri kimwe muna esi buli muntu ategeera mbu ategeera mulimu abantu abamu nga they have a brain problem they just not ebanezula so seka nimberaho kati nga bamutuzo urugo rukiko rutura mu speed dawo bamugamba kakati wetondera umucyara naye so kumutwara mu rwariro biki gatandika aho mucyara wange yandoga cyangwa mukazi wange wa yandoga umukuru ubwo namusanga naye kwanga nange simanye bakinkuba omuwala biki cyo wari murabyeko fetri bera wano bari hano tubara ngo wadetoriwo wari wazi nga anonyaye ajyaye imira nabuza seka wari mukazi rusha mudamotete wari na weta nagenda titumura nkona na wari na wazungu batambura nk'abacyara batagira nayo mucyara buzibuki ngo cyerekane nako buzibuki ku mucyaranga yandoga tikakati ima muramba tosora kurumbe duwani bwere bare dogori gende ate omuganga yeganga tikakati mwetondere wesingo bulungi duwaje wesabi ngatandika kare sigenda kudamuka mutware mu rwara bamugamba umutware mu rwara musikazi mujyanye burusi face zimbye burwamu wazimbye imikono runo rugaro rurema nakati sora kwa tumonde ebafegit sisobora I'm so sorry kati okola mu chips ngamba tugeza singa batubera ngo mikoro wari wakugambye ati nse ndima bambe ati watu bumondo guswa kwate bafunga gita kwa runo rugaro tandika kuno materwa yarukuba gwamenyekera dani wari wingira kumara imyezi 3 waje kato musajyo yo mukuturgunya kwahitamo natandika kuba yetonda buri dakika atandise ubwo yara atarika kunturgunya gisemba ati uganye kujya katibwe abeki kabibanzi ye ni faketi bamaze kuri amutufu ngenda kufira yo akembadera nabuse burungi bambeka atenga kacyama inyumba yujukira mu kuzimba nze nagera nenye potera nasanga tari na nyumba nangamba bwa najibera ko arabiriro muzimbye umucyara ajya kimanya bwa kimanya yenza kuroga nyumba yo netagwa atagara mbere mu cyara bambenzije kati na setting ati kwatagana mutabanyiwe bambi twari dusaga nyunga yafuka mu kwano gwange kakati bwimara kwatagana yazimbe ngabwo mupota uje funa na poto murara kuyambeko ategwe ngarowoza barowoza abantu uri mu cyara wono mutabanyi wange niki twangwira sagifuna muzo ninonye mupota nambura dica opota bwamara no kumbura ninga manze njyagiye potera paka inagwa nikwatagana mutabanyiwe nganza pote nyumba paka bwo yari tuse corporate nimwe makati kangere kapane setting ibyo kukomerera aho sikisobora uje funa muvuka kuyambeko muvuka na munonya ku cyaro bari bamubisera by'emwanye ngati barabika ninkura mutwanga ari company mugamba wangamba kano kasamu kari gakorera ihoima kasobora kuzimba kashobora kohereza imiti ateka sobora baba ateka kangambye kujya mano mu kibuga naye sina mirimo omusiramu yakukkirizanga nojja mu kibuga ati jukira inyumba tena bakugwa ate bintu byange byona biriwa none no kujya n'ibintu byange kitegeza no ko manko menga nyumba maze kugisereka ate ari njumwa ayite musaji suramu na mujjawo tenga atakirara cyo turi mu kwekwe kagamba ati twagara isonga rwacu yakuwasiza tegera kataho kwe mutabanye mu sister ngakusirikira katabanye hakari kakozike ngabasika musikira chipuse mu hoyima akara nikajya ninga sindika nika transport nikatuka nibatana kupote nyumba okugikomerera kare kwanga cenareka kwe bajimara umusajja na kwate modoka nitika buri kange konana nari nanti kwe kugenda mu ko masibitani ku bufumbo naye omusajja okumanya no ngede kumurya
gwe yabe kikabe yamukubira simu tumukazi otagenda ko mwana wamugamba mutufu umwana twamuji wakanga agenda kufa linda kwa kituma tudemo tumurabirire anyirenga bwe yafarananga then tumukumudize udemate arabika burungi kubanga kwa kuruno badogenda kumutanga tugiye umurambo linda kugumikiriza tujya mukuruva nyuma neka tumwana agenda afatisha kumukubakati ebyembi bwe yawurire echo nangamba kati umanyi jangu jame ibintu byo mu nyumba byona byona nimugamba seka ate mu nyumba kyetaliwo ogambe temwayina yes nimugamba seka enyumba nze naje potera kuva ku bwana butoke emyaka 5 bino byaliwo ng'ennyumba emazo yimirirawo nga tumaze no kubera fena nkomye ne bakuba noddako ewammwe kandi kino kyendiwo kati kyenyumya kyaliko kati ati nimugamba seka enyumba nze naje potera kuva mu musingi wasi paka kugwa ongamba zina sanzi je ntike ebintu nemo sente zebitika nzijewa nimugamba seka bwe twatingiza amashanyarazi milioni 2 nze nagenda ninja akasete ko account nisigabira muno mwana wange nitingiza amashanyarazi ako zino sawa raba setinza maka nzija akasente dusemitinze nyumba dukoze buri kimu tunyingiza amashanyarazi ngamanye setinga maka nori mukufu kumpushinga tijangu je mebintu nimugamba seka bigenda kugora mukote kuruno nikirunyi ndagano zawo nzazirina ngo ikirunyi tiziriko staff wa chairman ngo nze ngenda ko sendana mugaba kigezeko bajya kumbura imikono gino najijyaho nije batabanyibo tujya kora bibiri munzikirize mbasibule assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh